Ka samla Honda Sisia walang na pendeng re nang Eastern West Kasihu Klajob ia kana Miss Tiudo mau ka Eastern West Kasihu haka jingkop kula penlong ka bol penia ka kensi bangla LP School haka ni kisi saja ha kensi ka samla Honda Sisia kala yo ikani ka nam kum ka thai samla ka ba bahabriu ka badaj riam bat ka ba iskuin tam na pleng prangut ka thai samla ki ba simenta haka ni jingkop kabol punya ke school kalau pelong ika fit si benta ban penmi pisa na benta ka jingdon kam jong school kasamla rida si sia wajri pat ka yo ika nam first runner up kat ba kasamla Sophia Wanri lengdo maulong ka job ika second runner up nawak jing kop thai samla ba brelo dondu ka jing siat na ginong siat ka tabit ban kharwai bat pawang kinong rawai bas yang gisur ban persngeu bang ya kipat ba ha ka ni ka sngi nawak yo ipat ki jing kai ka komiti fit komiti ban ai ya ka third prize yang second runners up ya Sofia da ka cash prize ka ba Hajar tingga ba lane first runners up idei Rida Sisia Warjri nakhodia imis Wanri ban pendeng usai senaga benta first runners up Miss berbuat gerakkan Rida Sisia Warjri Nanda aduh hagene kelempung idei abad thor ba kerteng nomornya berjar berbenengkong mo idei Honda Sisia walang na pendeng re ngakod imis ibadan bok ba ini rap iban pendeng ya size kod beng imis iwan ri ban harapan pendeng dong yang lagi cepat di kebajam ya Honda Sisia walang imis ima don bok Sisia marwenyi pendeng di ground badi bos bawen sai sin balai dan cash prize ka ban riu Hajar sanspa tengka syura hagene gajame aku cukup por in penairo ya ka momento ya inong job di Honda Sisia walang tong yang cepat di kepecah nengol kinong isimenta ako'y berkepol ikmilanti barang kambon kinong isimenta kontestan nomor 3 kagerban ya Lasti Well bain bersama bahaban pendeng ya usais second runners up na kebenta Sophia Wanri lengdo maulong tapi kebajam ya kini kini basah